Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an kublay phi baro kini kilong ki khubor bam takasni Arsni Kalimpong Bakandai jong kasunjuk kisang rangba Catholic Shillong Archdiocese Zone 1 Kabalapalong ha Visitation Church Mauprem kanika Zone 1 ka kantup yan Rutligi Parish kita kilong Maukhar Mauyong Maulai Mautawar Mauprem bat pentor umkra dah ki hajar ngut ki rangba akilawan ban shimbenta ha Kalimpong Darbar Pajba halor kamat yathir tu ye it markaliang kum shipara Roman nenong khat ar dekhot shipong ha kini ki arsngi la yathir shibun halor ka benta jong ukpa kum ukhri jong kalong ying ubadei ban pen i jing it yaki khon ban long kum unuksa ubabha ha kashnong bat ha ka imlang salang hi baro kawe ha kasngi kot jong ka annual meet u Reverend Father Jamiris Shilla Chancellor jong ka Shillong Archdiocese ulalong kum ukongsan ha kamas bakhut jong kat Father Edwin Kahin Parish Priest jong kamau Prem Parish Badru Spiritual Director jong kasunjuk kisang rangba Catholic Shillong Zone 1 Badu Father Leo Yaubor Parish Priest jong ka Saint Joseph Maukhar Parish kasunjuk kisang rangba Catholic Zone 1 hapo ka jingyalam jong ba Stanis Nongkri President Badu ba Honest Kharbani General Secretary kalapun pau ba kani ka jingyalang kalapun scam ye ka jingim jinget jong ki rangba ban im ha ka jingye it bat jingyalong shipara ha u Jesus Christ ha kasneng ka kraw ya ki rangba o Father Jemiris shilla ulakhot bat jingero ya ublay na kabenta ka jingkerkhu ya ki rangba akum ki khot jong kalong ying jong ublay bat ulakantu ya ki bakin im ha ka jingkhu jingye tali bat jingye yen krang bakanat na ka pop bat banlong ki rangba ba ha kalong ying bat ha ka impact ba ha ka jingye kran jong u ha ka 9 annual meet jong ka sunjuk kisang rangba Catholic Shillong Archdiocese Zone 1 Reverend Father Jemiris Shilla Chancellor jong ka Shillong Archdiocese ula ongba ka benta jong ka rangba na shinrang ha kalong ying kalong ka bakong santam ha ka jingim jinget ba jingim pat ba ula penpau ba urangba ude banong unong yalam ha kalong ying omtang da kaktien doi da ka jingim ka babha da ka jingiet ya ka lok bat ya ki khun ula ongru ba ki pa ki de banong ki nong hikai ki khun ha ka jinget ka jingero ya ublay ba ka jinglong blay bat ka jinglong briu ka bahong o Father Jemiris ula kentu ya ki rangba bakin im kat kum kathim tu ya it markeliang kum shipara Roman khat arshpho bat ban pen i ya kane ka jingi it omtang hapo ka long ying hendrai ru ha ka shnong ha ka imlang salang bat ha ka balang ulong ba haba ki rangba ki im ha ka jingkhut ba jingero ya ublay ka long ying ka klan ka imlang salang kan suk bat kabalang kan nangsan ula kenturu ikirang ba bakin kierna kapom ka jingye pher jingye tli bat bandong kirang ba akibadan ka jingye sha jingye kemen bat jingye khun ha ka bakun ula duai ba ublay un kerkhu ya baro kirang ba bakin long ki shipara ha ukris kinong trai jingye suk bat kin nuksa ki babhan na kamta ka pateng banwan ha ka pono phai sngi lapun kun oi ka Limpong Darbar da ka jing pinhiar ya ka lama jong ka zone ringkat ka jing rai anthem jong ka seng ha Joseph bakhoj ba ka jing pinna ya ka Limpong ba shipho ka banong house nem ar hajar apnyo ha ka parish mauyong da chancellor Father Jemiris Shilla
Lamang iyong sulang dumasin ko'y kinarek na nagibaro. Hallelujah, see you crown jo gijing kandulang jo sinju kising ng pagkatlik silong agitation so one. Ay kulay baro yung kamun ako binigsingi jo gijing kandulang jo ni parish ako gusto. Pwede mo ako yung mo beli. Nga Ibril kerajaan itu ilahi Isya kota. Itu kita sama kali berhenti. Haki laporan Isya. Melakukan rohi yang tertentu. Melakukan kau yang menjumlah. Kiasan men ahmad kundi. Kumbayan hagayam. Kumbayan Ibril berjasa yang amat terbaik. Nawa yang jual babak jaya
Yung limpo, pahalwa ke pengju. Pada usuk yang mengembang region, milaklian pemakasih media. Kapten yang tua. Tadi yang Yohanes, ulah kemriano sekali lagi. Bad enda bino nanasret, ulah leh badulai syamasa ha Kapernaum. Kashdong arut keduriang hak ilaka sedulur bat nam hari. Ban kadulong yang roa ulay lupa isaya ulay lupa. Kose rese kedulun bat kurinap kali syakhat kaduriang syashiriang kedordan kakaliriyan menjadi kibriu kiwet lasyong aga jindong Kilioi yang dikinsyai makna, badan tu kibalasyo akari, balaga seliu kajiniam, kajinsyai kalataba. Nadu ketelakuan, uji sulas dan banyala, dakabaom. Tu kala kabut, nabakahima kabanen kalajan. God's spell kadang putra. Bagi bersyukur berpendek dengan nagadan kajingan jombi kumbiramba berkunjulu kaji kubakibu kaji tuih markaya kumisi parang. Iklan berbentuk operasi bishop jilala ondal unit nasional diwajibkan kalau saat belajar di Korea lebih baik aku beli sini jadi jengkel dolang. Agniga step penyusun yang dijemput ke bagikai ini kajian di jauh kajian lah jauh public ministry kajian lah mereka kejumpa yang berbunyi roster jauh manjus dengan besar berperkataan al-fulani kajian syarah apa yang kejumpa dia berbuat kesukaan mendapatkan benda yang dikondisi apa ulang tahun yang tercisin atau terkait waktu dua ikut lakukan atau mungkin aja boleh lakukan ikut hari sawasan itu waktu apa di mana dan saya ini dalam kelam way ikut desi dengan bercerita hak jiwa beri dan maka para ikut sebelum umat dan show yang baik waktu bersama ini teman-teman kejadian contoh dalam konsisten kejadian Kema berdoa dari Tuhan di lomba muncul di lomba ini. Banyak kejadian berbeda, kejadian berbahaya, maka jilong jauh lomba dari Pansumar, Bandar, Bandar ialah kejadian dasar. Kumpul dari Pansumar berpenghar dari ikut Bandar Irukram. Bandar Irukram itu ikut dua tadi, dan dari ikut dua itu akan jadi lagi Bandar Irukram atau Jumlah dari sini menjadi kaji syar'i jauh lupa kali berdasarkan sama hal kejadian mana saya mana tertentu dari berbuat yang dikira bagi tahu hal kejadian pada kata tahu dari berbuat dari bersekat kejadian berkata uji suatu cuma gospel jauh lupa semua besar dan kerap namun gospel jadi suatu kerja Mensi mulai berkira datang itu pertemuan ialah yaitu football champion. Commission justru dari commission berdikai berjalan bat juga perlu berdia. Kaya tahu jauh di Irama, hoi mungkin agak pot berbu, syakri nak dengar kebangun kopi syakri nak dengar ulai. Kajian syar'i jombi halangin mesin kerana berpenjah dari judul kerana berpenjah bagi infection jom disaktifkan bagi tahun berbidang halangin judul jari pembentuk isu yang mereka nimdan PAK berbeda jari pembentuk konflik pembayar dari sebuah pembentuk bos isu yang menjadi sebuah institusi berbeda Commission ini mengira baru dari berbentuk pakai ikut lima berdebat sistem dan kemudian bagi cinta yang
kata Allah berjauh. Kaya nasabot ng punta at tentang baru dari thought dan yang betul banyak renang sipir pada iban job na tentang orang belum yang kaya jom berpartai dan dengan benar yang jinjil jom bersih dan jinjil jom lagi. Kemudian kemarin kuat ini bandong berkau kekacauan dan jinjilan kubur. Pada kecil sumber yang jinjil kubur ini dari kecil sedang jom jinjil kubur. Waktu setiap kue mau mulai ini kumbang hilang Henry Usha yang bangsa kumbang hilang. So ternyata wow dia mulai ini kumbang hilang Henry Usha ini bangsa kumbang hilang. Ini benar dengan siapa itu jika Islam kifat dari jumlah joki pada jumlah dari keren ini kebetulan terbaik jumlah nak kalau ikut jadi jikusan nak mencari jumlah orang ini. Takdir mereka kalau terbaik jumlah beliau beri hangat dengan syariat api kalau beliau syariat hangat dengan sekali api. Adalah yang Yesus Kristus. Aman lagi por di jaga manayu yang ni lokan ran pa ko kulay badal por bang sikut. Lamar ha jingi balan how you would real but apal pan real ko ko Malasus pa you would have jingi snay lingbaw try jingi Jesus Christ. Lingbaw jumo ki angel ki ron ko burang jumi. Ki hima ki damani bagi bor ki kanyo akman jumi. Kabanay mga bor kabanay mga serfim balagar ko ki mani rekat na jingan. Nigar pa yun ay mag-surgery kinyaso pagka katpanipan mo na dahil jingway kapag kalabot.
yagiri terwang jogi. Dan bapayo sim jumi kongkong jahanor jogi. Bakin kelalong ini kemet Islam jom pra jogi Jesus Christ. Ado por meledi no ibu dalam teman suap mau dapat dia yang jishashto. Ula shim yang ibu dalam baik mu yemi kerja ibu maain lagi surano. To shim atau bang dalam ibu baru namar gini kalau kemet juna ya kalau anai di nak bentar jogi. Aga juga kau mulai mau shim ke peri ke baik biang ini lain lagi subran mau. To shim batu di nagani ki baru. Namar gani kau ke peri jom Islam juga. Jom jutang kau kemar kemam juga. Yang ban demi nak bentar jumpi pandang bentar kebun. Nak bentar kejimam lagi kau. Tule gani ban kemau yang ada. Kejimayan jom kejingan. Agni punong bronzo lay, agni balagino ikipog jo perte, sukito ikiplapat shikiting kawai jo po lambra. Yeah.
Ai pada sa IT ya ka sayrong ba mau yang Paris. Kaya pa ni President Secretary juga mau yang ia gani kalama bani khang ia gani ka jing kendulang 9th annual meet jong ka sinju ke sengraba jong ka zone 1 tingi thakti daga jing keben aga number 1 jong ka 10th annual meet R4 Nyo kan selong hapo parish Mauyong. Pas ni. Kita tiba ahoy. Halo, kami lagi siang kalau kira Pak baru harus program. Bagaimana sih buat